Pripovedka, ktorá odnedávna dostala i video komponentu, robena po knižki, ktorú vydala novinsko-vydavateľná ustanova Ruske slovo 1953 roku i perša je zo 4 pripovedkov, ktorí budú realizovaní u ramikoch projekta Učme vjedno ruski jazik, čitaj mi, avtorkoh Aleksandre Živković-Bučko i Sanji Divljaković. Ideja bila, že bi sme prosto približili pripovedki na ruskim jaziku novšim generacijom. Zahľadom, že známe, že oni hasnujú neška technologiji, novi bars, prosto im to každodnjovica, okreme YouTube. Žadali sme, že bi na tej platformi, internet platformi mogli sluhati i na svojim materinskim jaziku. Tidvig, Jelenj, Doktor Suz, oni domže poznati u Švece generalno po svojih pripovedkoh, po svojih light motivoh, u tim, že treba merkovati na prirodu, treba merkovati jedni na drugih, a džeška može biti skračun i novi rok, to ta atmosfera taka, že bi u stvari, že bi mi jedni od drugih zbali, že bi sme obracali povahu jak na ľudzoch, tak i na životinji. Video pripovedka bi tih dňoh mala buď spoložena na YouTube kanál Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusnacoh, že bi bola dostupna širšej javnosti i šitskim, co robia so s decmi po ruski. Po jej premijeri otrima na kračunsku novoročna robotnja, na ktorej še praveli vinčovanki i prekraski za Jadlovec. Projekt realizovala novinarska asocijacija Rusnacoh s finansijnu potrimovku Zavoda, a potrimovku dalo i Ruske slovo.